Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-adijati dabha. Tako mi onih koji dahćući jure, Fal-murijati qadha. pa varnice vrcaju, Fal-mughirati subha. i zorom napadaju, فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا i dižu tada prašinu pa u njoj, u gomilu upadaju. إن الإنسان لربه لكنود Čovjek je, zaista, gospodaru svome nezahvalan, وإنه على ذلك لشهيد i sam je on toga doista svjestan. وإنه لحب الخير لشديد I on je, zato što voli bogatstvo, radiša. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, وحصل ما في الصدور i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, إن ربهم بهم يومئذ لخبير gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima.